Bismillahirrahmanirrahim. Abu Qatada radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qavmdin saqiga ichimlik quyib beruvchisi ichishda alardin aqirqisi dedi. Abu Davud yana Termiziy rivoyat qilishgan. Termiziy sahih degan. Adab bo'yicha bir qavmga suv jana boshqa chanqovni bosa turgan ichimliklarni tarqatib turgan kishi o'zi oxirinda ichadi. Oldin qo'noqlarning xizmatin qilib, sobun to'l qolgandan keyin o'zi ichsa bo'laveradi. Tamoq taratuv menen alik bo'lgan dastorxonchida shunday qiladi. Mehmon to'suv odatlari. Mehmonni siylov chiroyli axloqlardan biri. İbrahim alayhissalom jana barliq payg'ambarlarning sunnati. Islomda da'vat qilingan jana iymonning sodiqligining alomati sanaladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Ravahu al-arba'atu. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim Allohga jana oxirat kunina iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni ikrom qilsin, siylasin dedi. Buxoriy, Muslim, Abu Davud jana Termiziy rivoyat qilishgan. Mehmonning hurmatini joyina qo'yuvda musulmonlarga teng kela turgan ulug' cho'q ekanligini do'stda dushmanda tan beradi. Musulmonlarning bu fazilatlari tillarda daston bo'lib ketgan. Islom adabiyotuna nazar sola turgan bo'lsak, bu haqiqatni dag'ida ayqinroq anglab yetamiz. Bu narsalarning barlig'ini dinimiz ta'limotlari, ushul jana kelajakda o'rganib turgan hadislarimizga o'xshagan ko'plagan hadislar sabab bo'lgan. Mehmonni Xudoy jiberadi. Mehmon otangday hurmatli siyaqti danishmand so'zlarda o'shul ta'limotlarning ta'sirida aytilgan. Biz musulmonlarning keyingi mu'minlari da bu ulkan fazilatni o'zimizga singdirib, ag'a so'zsiz amal qilib boruvimiz zarur. Ziyofat musulmon kishining o'z birodarlarini mo'ynundagi haqqi sanaladi. Hanafiy, Maliki jana Shafiy mazhablari ziyofatni sunnat, Hanbaliylar vojib deshgan. Xalqimiz mehmon do'stligi, mehmonni siylovsi menen atog'i chiqqan. Har bir musulmon uy bulosi mehmonni qurbonuv menen kutib oladi. Uyindagi bar ne'matlarin aning dastorxonuna olib kelib to'g'adi. Bunday qilmagan bir da musulmon uy bulosi yo'qqa esa. Mehmon do'stlik adabimizning, minojimizning eng ma'nili ko'rinishlaridan. Qavarda mehmon do'st bo'lgan odamdan yaxshilik kutilmaydi. Mehmon do'st bo'lmagan odamdan yaxshilik kutilmaydi deb kelgan. Anas ibn Malik bo'lsa, mehmon kirmagan uyga farishtalar kirmaydi degan. Payg'ambar Ibrohim alayhissalomni mehmonlarni otasi deb atashad bo'lchi. Al kishining uyida 4 eshik bo'lib, qaysi eshikdan mehmon kirib keladi ekan deb qarab o'tirar edi. Rivoyat qilingani bo'yicha bir uchurda 300 tutqunni Amir Mo'min ibn Zaydning oldiga olib kelishdi. Amir tutqunlarning barisini o'limga hukm qildi. O'shal mahalda tutqunlarning arasidan bir yigit atılib chiqib Amirga: "O Amirim, sizni Xudoga topshirdik. Aytingiz, o'limimizning oldidan suv berishsin" dedi. Amir xizmatchilarına tutqunlarga suv berishni buyurdi. O'shanda o'shal yigit dag'i o'rnidan turib, Amirga rozichilik bildirdi. Jana: "O ulug' Amir, bugun emi sizning mehmoningiz bo'ldik. Mehmonni siylab hurmatli bo'lsa, uy egasining millati.
Siz милдетиңизге бекем болуңуз, деди. Амир ырас сүйлөдүң жигит деп бардык туткундарды азат кылып жиберди. Ибн Батута деген араб саякатчы ат жана кербендери менен Анадолу Туркияны кезип жүргөн маалда Деңизли шаарынын кире беришинде бир узун муруттуу адам атынын ооздуктап кармап, "Кеттик, жүр" дейт. Саякатчы түрк тилин, ал адам болсо араб тилин билбейт эле. Араб саякатчы катуу корко баштайт, анткени анын ат жана төөлөрү, артыдагы качырыларда ага белек кылынган сейрек учурай турган килемдер, ар түрдүү белектер бар эле. Ал чиркин, падышалар белек кылган малдарым колумдан кетти деп коркот. Ушундай абалда турганда дагы бир узун муруттуу адам келип, ооздукту башка тарапка тартат. Ортолорунда тартышуу башталат. Эмне болуп жатканына саякатчынын акылы жетпейт. Тартышуунун себеби мындай болчу. Ооздукту биринчи кармаган киши мейман, бул Кудайдын мага жиберген. Аны биринчи болуп мен көрдүм. Ошондуктан аны мен үйүмө алып барып, жедирип-ичирип конок кылуум керек, дейт. Экинчи тараптан кармаган киши туура, бурадар. Бул жерлер биздин жерибиз саналат. Биздин жерге келген конокту сен башка жерге алып кетсең, инсаптанбы, уят болбойбу? Тагдыр аны бизге насип кылыппы, аны биз конок кылабыз. Белгилүү аалымыбыз Абулейс Самарканди айтат: эгер бир мейманчылыкка, зыяпатка барсаң, ошол зыяпат арам болбосо, ага бузукулук аралашпаган болсо, барууңда зыян жок. Эгер тескериси болсо, ыраазы эмес экендигиңди билдирип, барбай кое бер. Зыяпатка барсаң, бирок ал жерде бир жаман кайтарылган ишти көрсөң, ал жердегилерди бул иштен кайтар. Эгер көнүшпөсө, ошол зыяпатты таштап чыгып кет. Эгер сен алар менен отура берген болсоң, алар сени да ушул ишке ыраазы экен деп ойлошот жана ал ишти уланта беришет. Конокко баруунун өзүнчө адеп жана тартиптери бар. Эң алгач, чакырылган жерге албетте барыңыз, анткени айтылган жерге барбасаңыз күнөөкөр болосуз. Чакырган кишиге ыза берген болосуз. Коомдук мамилелерге сууктук түшүүсүнө себепкер болосуз.